Om Swastiastu. Rahajeng alit-alit tema kesami punapi gatra dumugi sami rahayu lan becik-becik kemanten nggih. Titiang Ibu Guru Ratih dados guru bahasa Bali. Ring videone puniki Ibu jagi lantarang indek pelajahan siki Satwa Bali. Tetujuan pengajahane inggih punika siswa prasida terwagat ngewacen satwa mebasa Bali. Siswa prasida ngewedar daging satwa Bali sanewus kewacen sinarengan. Siswa ngikanin aksara Bali utawi ure sastra tur ngawit melajah nyurat aksara Bali. Siswa prasida nyawis soal-soal kreta basa susastra miwah anggah ungguh basa Bali. Siswa prasida nerjemahang lengkara saha nulis luwir angkepan kruna antuk aksara Bali. Minggu lalu sampun iraga ngwacen satwa mebasa Bali, mangkin ngawit melajah nyurat aksara Bali. Nah niki wenten plekutus aksara ure sastra utawi aksara wianjana. Aksara wianjana niki ring bahasa Indonesia patah teken huruf konsonan atau huruf mati ya. Nah niki wenten hana caraka data sawala magaba ngapa jayanya. Alit-alite apalin nggih lan catak di buku catatan bahasa Bali. Di samping mencatat alit-alit juga latihan menulis 6-6 saja, misalnya anacarakada ya, dan seterusnya sampai full bukunya ke bawahnya. Nah niki wenten pengangge suara. Pengangge suara punika patah teken huruf vokal utawi huruf hidup. Ring bahasa Bali wenten i u e o e. Nggih wenten i u e o e. Yenik a nika wenten ring aksara wianjana nyane. A nika bisa mengerti huruf vokal utawi huruf mati nggih. Nah niki ring pengangge suaranya nika i nika wastanyane ulu, u nika wastanyane suku, e nika wastanyane taleng, o nika wastanyane taleng tedong, e nika wastanyane pepat. Nah yening iraga aksara wianjananyane aksara a boleh i dados i. Nggih seterusnya sampai e. Nah niki perhatikan alit-alit. Nah niki alit-alitnya masih salin ring buku catatan bahasa Bali nggih. Nah niki contoh penulisannya sekadi puniki. Wenten ada, dana, raka, cara, kaca, nada, dara, dada, kara, adi, anu, ene, caru, oke, cita. Niki contoh-contoh karyanin masih ring buku catatan bahasa Bali. Nah mungkin alit-alite perhatikan ibu menulis aksara nggih. Saneka pertama H. Nah nika hanya satu goresan. Kemudian habis H wenten na. Nah nika penulisannya nih. Setelah na wenten ca. Nggih, nika setelah ca wenten ra. Setelah ra wenten ka. Nggih.
Setelah ra wenten da. Setelah da wenten ta. Setelah ta wenten sa. Setelah sa wenten wa. Setelah wa wenten la. Nggih, perhatikan caranya nulis nggih. Setelah la wenten ma. Setelah ma wenten ga. Setelah ga wenten ba. Setelah ba wenten nga. Setelah nga wenten pa. Setelah pa wenten ja. Setelah ja wenten ya. Setelah ya sane kaping untat utawi terakhir wenten nya. Nah, mangke niki penulisannya nih. Contohnya nih nggih. Iraga nulis raka. Raka. Nggih, rereh ra sareng ka ring aksara wianjana. Ra nika sekadi punika, ka nika sekadi nggih. Sampun. Nah, terakhir iraga ngisi nang cari kali. Sane artine dalam aksara Bali nika titik. Nah, contoh malih. Misalnya nih tawa. Nggih, sekadi wawusan nggih. Rereh aksara wianjana neta kemudian wa. Nggih, cari kali. Nah, mangken pengangge suara. Wenten i, u, e, o, e. Nah, sampun dicatatannya niki cara penulisannya. Titik-titik punika aksara wianjananya nih sanehana cara ke sampai nye. Di atasnya nika tempat i-nya utawi ulunya. Yani u di aksara wianjana dumun terus menggantung u di betene. Yan e di depannya wenten taleng mare aksara wianjana. O taleng dumun aksara wianjana wawu tedong. Yan e pepet di atasnya nih ya. Titik-titik nika aksara wianjana. Nah, makin contohnya nih. Misalnya nih lele. Nih. Lele. L nika ring aksara wianjana la. Nggih. E nya nika talengnya nika ngoyongnya di depan. Nggih, kita ulangi lele. Nggih, sekadi punika. Nyemangkin contoh kaping kalih soto. Nggih, huruf vokal utawi pengangge suara taleng dumun wawu aksara wianjana kemudian tedong
Nggih, selanturnya nih patah. Tinggal perhatikan aksara wianjananya nih nggih. Nah niki nasi. Aksara wianjanana dumun wawu si sa. Sa jangin i utawi ulu di atasnya nih. Nggih, sampun alit-alit. Nah, mungkin contoh malih liu. Liu bacaannya liu. Nggih, penulisannya liu, bacaannya liu. Nah, ring aksara Bali yening liu sesuai pengucapan iraga ring bahasa Bali. U-nya nika ngangen ya. Nggih, megantung ban u. Ngangge suara u. Kemudian ibi. I-nya nika a sarang i. Ibi. Nggih. Nggih, i utawi ulu patah teken ha jangin i utawi ulu. U patah teken ha jangin suku utawi u. E nika misi cecak dhuwurnya utawi garis nggih. Taleng jangin ha. O nika taleng ha wawu tedong. E ha dumun wawu pepet. E sarang e beda nggih. Mangken alit-alite ngarianang soal latihan aksara Bali nggih. Niki wenten dasa soal. Alit-alite karyanang soalnya nih langsung jawab. Perhatikan catatan yang sudah Ibu berikan. Pelan-pelan saja. Dan seperti kalian lihat nomor 2 nika nggih. Ane dini. E-nya perhatikan nika wenten cecak utawi titik dhuwurnya nih. Nika nganggen pengangge suara e utawi taleng. Nomor 3 masih lan wenten masih nomor kutus. Gayening e wenten cecak dhuwurnya nih nganggen taleng. Nggih. Dumugi resep nggih alit-alit. Nggih, sekian pembelajaran ring rahinane manggen. Dumugi alit-alite prasidang resep napi sani sampun atur Ibu manggen. Sampai bertemu di video selanjutnya nggih. Selamat belajar. Suksema. Om Santi 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 Om.